Me obi akwa ba obi for GHTV dey na your for back up. God bless you. And me fa osima edu kopim dunum pe na e free ha. God bless you for subscribing to Obi for GHTV. And asema aba top no so am pese ye discuss me di won komo kakra. Mannaseh the word changer. And Rev Owusu Bempah. Me tie audio me re hoi pan ye. E wo de Mannaseh Rev Owusu Bempah of Penny Owusu Bempah. Bibisa on say nkura nti mu bedi saa subanfun we ya kosi dabai nti you to no mo ntena se nwene se nkofo bu o ma ye saa ne ma boni na mo ma wu kwa na Bible say touch not my anointed and do my prophet no harm. Me I criticize the wrong things but I don't condemn them. Me who so for bia ade na enye I don't even pinpoint them. I just criticize what they have done enye but say me ko ako say ni di abra minim sa de no onye I will never. It is a no. Bible say touch not my anointed and do my prophet no harm. But ne nkura na o ma ba no yase sa no me aso yenim yase fa no me de anwane na ne ho because enema ye no ya mutimi masofu panyi tena so dem no osu mutimi masofu panyi tena se no wadi yawo all in the name of view na openti modi asema me kan obi be kasa ade na obofo kan sem we Mannasseh call Rev Owusu Bempah aso dem ekopa ne to se nsema ode to no su nyina no enye nokra ni ebusa se Mannasseh efiri na eko asem be bie na obeka yen ye beji wadi bio se me ka se ye YouTube no ye de Ghana ha ye de YouTube ni ye de Jimmy ebinu no because Jimmy or the Jimmy ni se ope view nti o kan nsem a ebe ye nsem kese no ode anya view e wo ne channel no na so ba wo pe view no ma wo channel no so na wo di gu obi animase e ma ono na dwuma gu a nyansan wo mene de Mannasseh ade bi wo ha etene wo ni pani so ba ekira de no e yowu Bible na kan o se ade bi wo etene wo ni pani so that ekira de na yowu why you agree say all the view amansan ni na ehwe afia so snega no mo ye no mo kan software why say no mo criticize wo mo eye unhu ya don't say it ekira sem no ani asem no madam me enko ni nkuti asem a Mannasseh e kan no Rev Owusu Bempah na se just we four and unti to cut a long story short say obi fun na uja de cheno a onyame so do so mfom so chew last or finally obi a woye nyansani woye matured and ofun a ogini mfom so tum e wo badwam anko betimi apam chokokwa mu but o se da bi me pacha wa mawiase nyina hunu we say wonu no ho pa indeed on sem ye man na misha man of God na misha thank you nyame aso for mu nyina na chi amen ebajo meda sibibre ye di kan iri aseda be ma otwiri aponyankopon ewo empempenso a ekokruhwi ase ani asetene mu no odi nipa abeturu ebi osumeda the father of the house I say Papa Apostle Dr. Isaac Owusu Bempah for giving me this great opportunity to stand on this great platform today. A massive opportunity. Now, me try play more and anajo. And we are able to anajo. Me purpose I'm the buy any say. Me ba say me beda assembly na me de achaupa e de chiri na masan asre empire atoaso. And it said 2020 numero and Ghana for you be the dance say program can see because on the 2 Emma me akwenya kotena ho e ka de mesuminim e de kire o man no na me wie no mu no e na owura bi ne yire e ye say ye beboa me ye de me etukwan intino entutua na de o se me bia no me ye enu mu na kwantuo no e ba so na sa na krata ye de ma me amede kro no
na ɛho wasɛm bruni bɛka sɛ ɛyɛ fake enti na me ko Germany but we try France take it because na enam covid na na wo nti no na planes na enye adwuma na wo so me transit e Portugal enti me through Portugal yango enti this is sample e ma wo ba Ghana and I'm afraid nkrofo na me se dia bani e no mo so ka kire won se ubese udi eduro na kan niam a waye fa kire won na se omohwe uniam mu na se yampa se threatening niam bi adu achi a omo bejewo ampa me ye ne sabe pepe e ka kire won onso eti ase ejime fe so e de metina kronum na mi ka se nyina na mi nyanko Germany ho mi da so Portugal mi ti man fa mani ehunu Germany abonten so ena man fa me nan ensi ho eti mi wo Portugal na me ne owura ne yire e communicate e wo phone so ehon na obeka kire me se akwantu ma me mabai mi ni obi a e me pe omo pe ne me mabusua ene mani da so na de omo pe no so omo kana me ye omo de a ene ba bi a me hye e wo Portugal ho no omo be free Germany wa ba be fa me e de me akọ na omo problem ba ko pa ne se omo tenase a eye Rev Owusu Bempah omo mpena so mo ne mpena so mo tena na de wo mu se me expose a me ka se papa no meni asofo bi e ba soro ha ba sisa wia kan se mo sisa so me kan ni nyina no na wo hu se aso papa ne de wo nipa soroko bi na ono de wo hu se onya nipa soroko bi ya eti no asem bi obekire me se me kan wo de me mo ano na me ye na ono nso so ebeboa me obi bia watu kwa wadi eduro da me kodi asala mi di eduro no efitiase mi ni bibia edan ba ko beba na enipa be se ediasa aduonum de eguda ba ko mu aduane nka ho bibia nka ho ewuma na abana momo de niam bia ba ba chiche me so Portugal fo ni ani nsuo mi timi ni bi eti mi ya maka chiwa se mo pesika kakra e ma ne me na me fonta bia ni o mo se uye ye kan dia ene yesu be ye de wo pa ma ene se Papa Owusu Bempah ye bese wo kira ne kon so ma ye na wo kira papa ne kon so ma ya de wo so pe no ye be ya ma in fact beginning no me ka kira won say it is better say me go back but samre so me ka say na me ni passport me ni krata bia me ni hwe ametimi assign dia ba a je say me ko mani mo enko e be ma chi so a emma akodi obi man so a me ni busiani bi eni woni pa bi a me frɛ ne sɛ osukompo de me a ompensio ema me nom enti ekoba sɛ ye nyina wo social media yi wo de course ho e pese me kasa kan sem bebre ama ase oba a kan na ha me start expose ana me ye me hwɛ search ahodo e ba me so na me ni ba bia afa ɛna me ni aba na na brown ɛni ababa wa bi e friend say Cindy Cash saw me mu even though papa you are telling din dada but na me ni access a me de beba papa nim so easily na omuso mu de beba papa nim be kan mama ni nyina kire papa hwe hunu say hotel ameda mitimu da hotel na papa asa ayi another person e man da another room just to protect me in case of anything. Week me fa telephone na me frɛ papa te papa me hotel kan so say yesen o say so na kwasi frɛ Mannasseh na so na kwasi ayi mobile money na odi ama me na me koduru ye no enam ahokyerɛ a me hunu bi da ohia me nko bi mu da enisu a me nsu bi da eti me koye adwuma bi yɛsɛ frɛ na asala there's obi aba brochire fofora woni ma brochire system no wona onim system no be yusu e de waye de wo pe ansa na wajawo ama wato eti social media asem ba ye se so wan sora mekasa
When you pass one more capranadi at Trabianedi, it took me 3 days. I'm at a trophy. Let the income because in soon kind of way at the minimum. It's now some so camera, I'm a manifesto. Now I was somebody say, me mobile phone a criminal, and on I'm the audios. Let me read my Sunday at the Amomu with Germany. Now, almost so I had the tape. Omu YouTube. Now, Sadi Koswa, and I'm who said that crow. Ever part of it now, a pincy cassie so. Now, Opidan was slack or so. And I'm not to one mission. Papa, I hear so many incantations in the Lord. Now, a true mimisono, or the boa, ampai, or sign the boa, ampai, or sign fan and press us. That very day, and I'm a catcher who say, if I don't take care and I follow these people, I will die before my time. Eti, the Bachawada Romania would tell me why. I would you want find Chamin Ponami Babanqua de Chamia, and never done better. Eti, if I show you, I would tell my uncle. Eti, wouldn't be. Wabra, Papa, a year sarcastic in the year, you know. And I become a coach to Jenica Cherry, they say, Adiabia, my ye. I'm a free mwaka. The minim. Na any pana, action me could become a baby dintino. Me ye BM. Me ye BM. It is almost Mexican trade any near. They should stop it. In 2 weeks' time, me one man on the letter me say, me more boy me home. Na abano, a high dying, I'm a man quite some to him. It me do them one, and I'm a friend, and I akumianum. There be me do them one, the bosom me pepe, and a minya juma. And then minya juma pen, I'm a catcher, and I akumian in the kuno upon a biba say. Assembly and Mammy Jaya catcher, Papa Owusu Bempah piano. Miamini Makuma Muse. Eja Bempah nye me boni. Ena Eja Bempah enye expose bi na me ye no. But eye wotan na mu fa ye. Ehia me chi pia me na ma ho kira me wo mu ti. Ehia me ma me ya ade ni kwansa me ye. E kas me ni kwansa me ka di tia papa no. It a free na de kro. Awohoro me nsa afiri mo ho. Samba ma me aduane adi. Mo ma aduane di. Mo fa mo ho. Eno achi ena omo so be hya ase se ye be time mani. Na nikasa ni jamu no oba bi na oyo okonfuo asa oba no na one sa enkrofo nyinara eye enamfofo a na omo edi nkomo eti ade bia na ekosu bia no na oba no ehye kire bi ejefe koduru ba bi no a me ka kire won se mintimi me ba cho ebrenti na me pese me bodi me sra odaro ma wai me bodi no ene eye Emma will be a day. My minister on poor be a deity. A son poor be a deity. 80. I don't know my Simaka Crana young Greece here. It's a no me by one thing. Everything social media. A program. Cassia. I catch them and say, you know, said the American in day, and it's a gun for you, we can say. They say, you know, with the chopper and my papa. Empo, so on Jimmy be a mumpo seba. Be free, a huni mukase. My fomono, say oba, echian and aso, I had the enye. They say, you know, Mr. Achaupa. And what you know, me man penny four, at the Achaupa, echo papa and him. Now, Michelle Radipo say, so soon Yamatum, oh, Buame Minya BPA. Meshada aso afa plane, Namaba, Ababeka, Asre, a chopper of Papenim, the Mabuku to J. L. Papenim, Ama Enomia Sembiata, or the Yaudi Kayano, Ebia name Nimechia, Name Maybe, and I ABD when a chia. Now a radia fan so, a year through our son say. May I say, I mean, you mean, Makuma cry me.
me de afutuo nam de to ho papa Rev Owusu Bempah me de afutuo am de be ma kakra na as obaketwa eni Mannasseh nyi ni pe wo so agye na tena onche bio Mannaseh were bad news onye ni papa Mannaseh di obedie enti opeso o kire se di obedie enti obesel abowo anu aduane agu asel reputation agu woni mase ed wo twitwiri fom na ne wure fi se Bible say touch not my anointed and do my prophet no harm na ne wure fi se we a man of God ana afi ohunu se eduabo na oboye no anointed we na ade bo fom no ohunu se afi de be ya adwuma ebenye nsunsanso wo no so no afi de waba e na obepa chew na wa reverse case no papa meme no wa Mannaseh me reverse bibia akwa na me che na meme ne wo pa menji ne bio because wo onka wa on fe ne senkyerɛw saade we asofo kukudam boys ne dia ye musa o de yem a na ayese hobby na mde o ma begina camera chi na o ma be kasa na mde a che o no mko na mde aye o mde ebidi aye prophet 1 obetena radio so no kan ku papa na nim ase o wi akire obegina TV so be susu boy baako be susu o TV so a prophet 1 fanche no no de che no ebidi bi ye even a konfo agrada o mu ye ni bi obidi bi ye reverend obofo obi ni mu nyina ma ye yom bi enti da ben na modi betum ho fo se boy si a eno mada na o social bloggers a o ma no ya ye mo betwe o mu ho firi o mu ho because ya nkofo bu ha almost yentina fadifo tena biade a wo kristoni na wo so tena fadifo tena biade a ya wo san nkofo we mu nya nkofo a e wo se yo me mpanyufo me sere kasa e wo se mo so mo so because emu tu nkofo ma se o mo nsisa na nkofo we su na wo mu nya papa na still mo habo mo timi high hotel mo tena tena ma na se sabi o mo nse hunu no mo so because the idea obi enti na wa feel threatened na o tete no by almost one day odi bi be yo and automatically odi bi ayo no it tells you say Mannasseh free a okoso a odi be say akosi obi foforo so it tells you say o ma dream say o me dia so foforo na your client and oba we no be dupi a oba be pa che wa o be compensate no apeka kra de ama no na okọ owia no okọ nesofu no aye ne sa no o mama kristosum no animguase abem yenko ne yenko tie me papa mebre me ho ase afutu obi ode ma yen ewo asofofo ho yenko ne yenko tie yetie wa asem. God bless you. What for that was a pass where you put a mammy. The person can say, and was rather created the beach. We a man of God, you will do also a man of God. Enti unse nyankopon ne see saw him was sra saw ma somewhere sra no nanso di baabi na sorry din kwase asema okunkuma difo nyina na ordinary asem so ko hini David so sorry the asem ko David so se nyankopon di sorry se David nsa nanso David say obi nyankopon asra na die between family side enka no Ninkwala nso na namia fisi so osidedi obi nyamia srana de Psalm 05 verse 15 come before na wana masra won so say so nyami sra obi e na prophet ya what is say ojina what say nyame where the presence of God ojina what say nyame pepepe na woni ho an say wo don say koka no nti David say mintimi fa men say de enka so David nyame asra so yanso on fare say dey so he David ya o person ko si asore da mawurade no nyame se moja keka won sem dudu moja keka won sem ti David tie na ko tumi bra yanso won se de nyame asra ti adofo no ni pe bebere prepra nipa bebre ano prepra ya so krofo won sem asofo won sem na bi di ense ka binom social media di bia beto na oh awrade hu ya mobo awrade hu ya mobo awrade hu ya mobo da bia se awrade o me de ense ka onyina awrade hu ya mobo amen yetie free ya papa mebre me ho ase afutu ode man na youth na eba no ya sorry de hobby me say se sofo ya ade a asem na ade kro no ye no na awo right so ka bi
don't condemn that person. Obo otimi attack sofo na etimi di dinner temini na. He nyame friend na ni ho. Nti wo say youth na ban. You very very cautious. Ade na enye no sofo no o preach bone. But we say we should preach, but we shouldn't judge. But neno ye kura na enenam nchenchen no. Ya start judge wo mo. We ofri bosom, we ye say when you say we condemn, it's high time I was seeing including me. We should be very cautious. If we turn on them, especially Mannasseh mu group now, my imagine is about bring the good reputation of good men of God. So for my friend, so penny my friend champion. No, the better now, na two. No more sopa ninsema na we should na betena no so asopa na look we are very careful with the way I tackle with pastors. Say na dey bi na ye na nya we they just condemn what he did but don't attack the person personally. And to me can just we demon we say we are occultic we say we it's no I had them did you medini be see the name still remain on for back up. God bless you, sir. Only menya braining in na my way. Na me shira na maka so audition chenche no so ego so. Just subscribe to before GTV na poke audition there. Number na go screen so dey free keke. Na better forms no be na sinim twam. God bless you and stay blessed. The cameraman Bobby. Bye bye.